Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, bustan mong akamtan ming kang kapatawaran, kapamilatan ding panikapo ng Santa Agata. Amen akit tula kaya kapamilatan ning kayang kalinisan, at tetagan mi bata king kamatayan para king maya pabalita. Iti adwan mi kapamilatan ning ginuming Jesucristong anak mo, mabibiyat magari kambemot ning banalay Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Kapatad, pasulungan niyo sa ing pamikakalugod, ang timong mikakapatad kang Kristo. Eyo kakalingwan tatanggapan, ding dayuan, karing kekong pibale-bale. Ating tinanggap karing anti kareti, at erabalu anghel la pala, ring karelang tinggap. Ganakan yu laring atyo king sukulan. Iapos yung antimong atiko king sukulan, kaya bera. Makanyan mo naman, damayan yu la, ring daralan kasakitan. Igalang daring sabla, ing biye talasawa, at ding talasawa, manatili lasanang tapat, king metong at metong. Uling pihunong parusan ning Diyos, dinge tapat, at ding makipangatawan, king era asawa. Ingatan yung emidungisan ing biyeyu, king milalong lugod, king salapi, at maging kontento kayo, king nanumang atyo ke kayo. Ulinging Diyos mismo, sinabi na, kapilan man era ko lakwan, kapilan man era ko paboren. Inya malyari tamong asabing mitmong kapanaligan. Ing ginuya ing sasawp kanako, ala kong pitatakutan. Nano mo ing arapat naning tao kanako. Ganakanyo ring meging pamuntokyo, ding sablang menaral king amano ning Diyos ke kayo. Ganakan yu nung makananulang mi biye-biye, at menga mate, at apusan yu la, king karelang kasalpantayanan king Diyos. Yesu Kristo, yo ing napon, ing kasalukuyan, at king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Nino mo ing kakong pitakutan. King panganib ing ginuingatan nako. Nino mo ing pitakutan ko. Ing ginuyeng ka kung sulu at kaligtasan. Kubkubanda ko man, ding dakala sundalos, kumurin mitakutan. Sagupalak ako ring kalaban, ing Diyos yapamurin ing kakong panaligan. Ing ginuyeng ka kung sulu at kaligtasan. Piho na akong ingatan, nengatsyuko king kaligaligan. King panganib, ya ing kakong salilungan, at itas nakot ibili, king batong matatag. Ing ginuyeng ka kung sulu at kaligtasan. Burira kang akit, Ginoo, lupa mo sa papampan kanako. King kamwa mo, sa palakwan, iningke kang alipan. Ika, ing kakong kasaupan,
emo ko sa lalakwan. Inginuyeng kakong sulu at kaligtasan. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Nung ngeni damdaman niyo ing kayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Inginuman tabeya ke kayo. at kikanti muri. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kikao Ginoo. King panahon na ito, pablasang tutuyang mibantog alagyo i Jesus, miras kang Herodes, ing balita tungkol kayo. Ating sasabing, ya Iwan Bautista, asinubling mebye, inya arapat no reting makapagmula lang bagi. Atin namang sasabi, ya i Elias, ngara naman dingaliwa pa, propeta yung kalupa ring propeta kanitang minunang panahon. Nga na namang Herodes, inya nga balita ng aniti, sinubli yung mebye iwan, ape patabtab kubatal. I Herodes, yaing pe parakap, pe pagapos, at pe pasukol kangwan. Inutos na iti alangalang kang Herodias, akinwa ng antimong asawa. Bistaman iti, bayone kang Felipeng kapatad na. Nga nang maralas sinabing wan kang Herodes, labag king batas, impakyabayan may ngasawa ning kapatad mo. Inya misimpan niyang sa manglob i Herodias, laban kang wan, at burining paten. Dapot, naarapat iti uli ng Herodes. Tatakot siya Herodes kang wan, uling balo na, king metong yang mayap at banal ataw. Inya iningat na, king yaya malyaring numanubalang. Maburiyang makiramdam iwan, bistaman mababalisa ya pamisip king sasabyana. Bandang tauli, may nakitya mo ring pamikatagon i Herodias. Milyari iti inyang i Herodes, king aldoning ke baytana, kimbiranalat pigtawan ding sablang mangatas sa opisyal ng gobyerno, ding pamuntok militar, at ding mga rangal ng memalen ng Galilea. Linubya ing anak ng babaeng Herodias at tinerakya. Lubos lang mewili di Herodes ang ponding kumbirado na. Inya nga naningari king dalaga. Aduan mo kanako ing nanumang buri mo at ibiya ko keka. Melaos na pang simpa ing ibiyena agyang ing kapit na king kayang kayaryan. Linwalying dalaga at kitang na kang imana. Naning ka na akong adwan. Ing buntok ng Juan Bautista nga nang may kibat ning ima.
May malagwayang mi balik ing dalaga king ari. Impong buri kong ibeyo kanako, ngeni mo rin, ya pining buntok ng Juan Bautista. Ibiliye, king metong abandehado, nga nang sinabi. Mesindakyang emonano ingari, dapat uling asumpana, king daramdaman daring kayang kumbirado, naatang yan ing inawad ning dalaga. Agad-agad ng inutos, kimetong agwardya, ingidalani kaya yung buntok ng Juan. Memintuying gwardya, at tibtab ne batal, hiwan, ketaking sukulan. Binili ne, kimetong abandehado, ing kayang buntok, at sakane binye, king dalaga. Iti naman, binye ne, kang imana. Inya nga balitan dayti ring saryo anting pari may kabalik ko po may kauli ko po ketiking kay katamu pong parokya ketiking Lubaw dakal pong salamat king pamangumbira kanako. At luko mo pong bagay buring i-share kay kayo ne. 3 points I want to share with you ngayon pong magmasusi kong anibersaryo. Mumuna po, first one, nading papunta kay po, ba't kay po Angeles, maranong kay pong migbiyahi, papunta keti, then pong kayabe ko pong teachers king AUF, ne? First time da pong munta kay ni Lubaw. Papunta po kayo ng parokya, pansinan ko po, bukod king gagawan ding dalan, anyang magpabanda na kami po palub king kanto kaya king Concepcion apansinan milaretang tarpulin. Baliyo po rin nga man naman kung tarpulin. So, siguro akakityo po rin ang tarpulin ka rin natin pong artistang makapicture ka rin. Alayata kung binsidong artista yun, rin nga liwa. Ito pong tarpaulin ko last year, anyong ordination. Magmula po kitang Balemi, ating tarpaulin kitang tulid na ning eskwela king Concepcion, kita Rizal. Ating tarpaulin kitang tulid na ning kaya kaming bisitas king Concepcion. Ating tarpaulin kaya ning arko na ning Concepcion, kaya ning papunta king Santo Tomas sa atin. Then kaya ni may wala na lang, kaya wadano siguro tarapal. May itong kupuwapansinan, karetang tarpaulin, sabi ko kay sarili ko, Diyos ko nga ako, 1 year na lang rin tarpaulin na rin eh. Ikwa ko na yung sinipon, may ngayaldawanan, may ngauranan karetang tarpaulin. May fade no po, may ngupas na la, pero makasabit la pa mo rin. Kinupas na la, may luma na la, pero makasabit la pa mo rin. At sula pa mo rin. O itapay mo muna ako pong aga na ka, anting meto nga pare. Ngayon pong pabanwa na akong pari, dakal na penandit king biya ko yung mag-anibersaryo ko. Kalupa da ring tarpaulin areni, kumupas ko naman. Kalupa da ring tarpaulin na makasabit, maluma ko rin. Tumuwa ko rin. Dakal ba yung pari, anak-anak ka pari, ama-ordain kaya rimi. Pero yung mahulaga, makasabit kaya pa mo rin. Kingapong gin. Yung mahulaga, agyang may luma, agyang kinupas, makatalan pa mo rin. At siyo pa mo rin. Agyang maluma, agyang kumupas, agyang dakal na imbanwang mag-anniversary, ing mahulaga, manatili pa rin. Manatiling pari hanggang. O itapay mo muna akong i-share kaya kayo. Tarpaulin lareta na may kapag-reflect kong tambing. Kadwa po, ako naman po sasabihan ngayon o lalako. Kadwa, kaya ka na mo pong ebanghelyo,
Ingaldo na po ning pangorden ko anting pari, mitod po kapiesta ning Santa Agata. Santa Agata, ametong martir. Baluya po Santa Agata. Baluya po yung kwento na. No? Makananaw ya pong meging martir is Santa Agata. Tanya po pa ka ba? Ning kwento na po is burineng i-save, i-preserve in kayang virginity, in pangabirhen na, kinga pong Ginoo. Until such time na ating bisang kumakaya, ang timong talasawa, at ining tao ngayon ining lalaki ngayon medyo powerful ya. So, pilit-pilita ni Santa Agata, ban maging asawa na, not really pete, makanano din pes sakitan. Ne? Leko daw po rin kayang hinaharap. Ne? Tibtab daw po rin kayang hinaharap. Makanta po, in kayang tibatan, akasakitan. Anya nung lawin niyo po rin larawan, dahil pictures ng Santa Agata, tatalan niya pong balang pinggan at atsula po ka rin. Dahil ang tibtab da, in kayang salo. At king kaya katamong ibanghelyo ng iningabak, atin mo naman mitabtab. Pero elo po susuring lehoda. Ne, tibtab de batal, Iwan Bautista. Yan magtaka ko pin Diyos ko, mag-anniversary ko mo, makanya niya yung gospel nga ako. Ne, at tibtab de sus, uleho de buntok. Ako kaya, nanong milako ka na ako? Siguro po iting the second thing I want to share with you. Na anting metong apari, metong realize ko po in the ministry, being a priest for 1 year. Being a priest entails leaving something behind. Ating kang kailangan ilako, kimbiye mo. Figuratively, ating kang kailangan tabtaban, kimbiye mo. Ating kang kailangang pututan. Ating kang dapat ilako. Man literal na buntok, o yanaharap, o nano pa man. Pero yung metong apari, the moment binyening sarili na kimpangapari na ating yung lalakwan, kimbiena. Dakal a sakripisyo. Dakal ya batingan. Dakal ya itabili kimbiena. Dakal a sakripisyo. Mumunan dili, iyapin din kaya kang pamilya. Din kaya kang pakamalan kimbiye. Naman pwedeng hanggang pari ka, kaya be mula. Betong ka rin katutuwanan ng pangapari, iyapin ng lakwan mo rin kaya kang pamilya. At yaku po, aranasan ko po, before ko po mag-anniversary, aranasan ko yung matransfer ko assignment. Anya mording ko pong deacon at pari, balo ko po, balo yun po na may assign ko po makabebe, King San Nicolas de Tolentino Parish. I was expecting that I will celebrate my anniversary there, as a parochial vicar, assistant. Pero may naliwa po yung agos at ihip ng hangin. Miras ko po Angeles, King Eskwela, King AUF. Again, ketang part ng biya kong itanting pari, ating kong tebili. Deting taong akayabe ko, karin, detang na malungkot ing biye ning pari. In a life of a priest, people come and go. People come and go. Baloy po yan. Karin pares prista mo po, ating datang, ating mako. Ating daratang, ating mama ko. People come and go. Kimbiyaning metong apari. But the good news is, God stays. God stays. God remains faithful. Makola man ding tao, akayabe na, akayutos na, inga pong Ginoo enelakwan. And lastly,
Thirdly, I shared this already with my colleagues king AUF po. Sabi ko pin, tato meto nga baging api gunamang ko, anting meto nga pari, pabanwana. Pansin niyo po, imbyen na po ning meto nga pari, consists of two sides. There are two sides in the life of a priest. Itang metong kapit na ning biyening pari, iyapin itang side na akakit tamo. Puware, 50% kim biyening pari, ito yung akakit tamo. Nanimburi ko sabiyang part ning pari, biyening pari nga akakit tamo. Potang ding pari, akakit yo po magmisa, akakit yo lang maminyag, akakit yo lang mangadi, makipagprosesyon, maglanya, magmisang mete, mangasal, mumunta ka rin ating okasyon, makipangan, mumunta ka rin bale-bale, makipamisita. Di nga gana-gana nga rin they belong to that part of the life of a priest na public. Public, akakit. At ito po yung mas familiar tamo po, wari, karetang biyaning paring makanita. Itang tamis mong obrada. Pero itang metong pangkapit na, the other half, the other 50%, o itang ba, ito yung parte na eta mo akakit. Ito itang private life ning pari. Ito yung eta mo akakit. Kaya ring misa, naning biyening pari. Nung alang schedule, naning biyening pari. Itang kapit naning biyening pari, these are, for me, the unseen battles of a priest. Kaya niya, mas lalong masusubok ing pari. Kaya tang metong ng kapit naning biyena, his private life. Because it is in this portion that he is really required to give witness. Kaya niya patutuan ing pangapari na. Kaya tam partining biyena na eda na akakit ding tao. Inya kaluguran ko pong kapatad at kaparokya, kaya ni po, King San Agustin, anyaran ko po pasibayin kaya kayo pong panalangin. Pero din ang tayo pong lupa yung panalangin. Let us be specific. Madalas we say, pray for priests. Pray for your priests. Nanong pangadiyok yung pari. Na sana midakalya po schedule, mga niyan. Pangadi tayo po, itang partining bining pari na eta mo akakit. Detang sekretong bagay, alalabana na king sarili na, detang tukso, alalabana na, the unseen battles of the priesthood. Because most of the time, priests fail in this area. Kitang part na eta na akakit. Nya, when you see a priest, eta na daragdag king karelang problema. So pantala. They are fighting their own unseen battles. Antabayanan tala po king karelang kaya katamang panalangin. At makanyan mo naman po inganyawaran ko kaya kayo. No? Sana there is integration between these two sides. Sana ating pong connection, integration, itang public and private life ko, anting metong apari. Na sana, agyang ala kayo, agyang eyo kwa kakit, kaning ka na akong amanot pangimot, pari ko pamurin. Nagyang eko makasulod malan pampari, pang misa, manatili ko pamuring pari. That priesthood is not just about what I do, but who I am. Eya mo ketang naning gagawan ko, nung nino mismo ako, agyang pang alang manakit, agyang ala ko kilub pisamban, agyang eko makasulod sutana ang pong kasulyan. Dakala-dakal pong salamat, king pamang birayo po kanako, at medong pong magrasyang opportunity ni kanako to be able to celebrate my first anniversary with you. Palakpakan tayo po ingapong din.
Talakadang po. Kapatad manalangin taking Diyos, aing mayayakit ng panyatang at kayapan at suarapan tamo. Adwan takeying sablatang pamangailangan at nga tamo pong sumabi. Ginu, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kaya kami. Gino, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kay kami. Gino, kaluguran mo ring kalulu, ring may na, pati na ring mangailangan. Ituro mo keng tuki, keko, manalangin taking Gino. Gino, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kay kami. O Ginong kakatas-katasan, ipakit meing sulumo, karing kayanakan, karing obispo at presidente, at gawan mo ngang masigasig mong apostol, manalangin taking Gino. Gino, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kay kami. O banal a Gino, aldoldo, ating tawong mamamate, king ketuan, sakit, danup, o karing tampalasan danggamat, ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan, king alang-angga mong sala at kapayapan, manalangin taking Gino. Gino, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kay kami. O ginuning banwa, daraon milakeka ring malu kaming panalangin. Manalig keng padalisayan mo ring pusumi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Aing hati, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang unting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo, kapatad, maningke katamong daon, matanggapya, arapaning Diyos. Tanggapan. Ipang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Gino iting dahon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kikatamoy kasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. O ipamimiglalang tanggapan mo sa retingayin, adaralani king kapigaganakan karing banal mong martir. Papanatilyan mo king masikanan king kekang kasalpantayanan, at king pami patutumi keka. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Ingginuman tabeya ke kayo. at kekanti muri. Iyat na yoring pusuyo. Makayat na loking Ginoo. Pasalamatan tayo Ingginuwa Diyos kamo. Iti karapat-dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati, at numan ka rin oy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Ing banal mong martir isanta agata, tikyana ing alimbawa ng Kristo, at dinaw na ing kayang biye, para king ikaligaya ning kayang lagyo. Ing kayang kamatayan papasyag na, ing kayang upaya, asaslag king kainan mienting tao. Pipilinan mo ring may na, at pasik nangan mula king pami patutura keka, kapamilata ng Kristong ginumi. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe lang tuknang babiya kapuryan keka, at ngaming ang kakanta. Ikapining banal oy pa, ating meto lelangan matampan na kang pupuryan. Uling king kapamilatan ning anak mo, Yeso Kristong ginumi, at king upaya ning banal ay Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla, layon pabanalan mo la, alakang toknang mititipon king banal na kapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita o ipanigapumi, palukob ampon pabanal mula king espiritu mo, retingain adarla ampon daraon ni keka. Ban magawalang katawan ampon daya, ning anak mo Yeso Kristong ginumi. Amen abilin kaya kami, king pagmasusyan mila reting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, kinwani ing tinape. Pe pasalamatan na ka at pinuri, pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na. Kuanan yeti, ikongan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamatan naka at pinuri. Dinwang niti karing disipulo na at ngana. Kuanan yiti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan. Amibubo para kay kayo, ampon para karing sablang tao. Ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Daptanyiti, king pamigaga na kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami.
Inyang yening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing makaligtas ng pamaylasa ang pong kamatayan ng anak mo. Ing maligayang pangasubli ng mebye at ing pamaytas na banawa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawon miyakeka bilang kapasalamatan, iting mabi ang pong banal a sakripisyo. Balikdan ming mitmong pakalulu, ingayin ning banal a kapulungan mo, at kilalanan me ing midaon king biyana. Pauli ning sakripisyo ning kamatayan, biryan mo kaming misut keka. Ikaming mipasik nangan king katawan apong daya ning anak mo, mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papalyaryan na kaming mirakayanan king pimamananding banal mo. Muna kambe ng Nuan na Maria, kapilan man birhen ay hindu ning Diyos. Kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring Nuan mong apostol, ampong maligayang martir, lalong-lalo na ay Santa Agata at San Juan Bautista, at ding sablang santo, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopan, alang patanat, king arapan mo. Ipa itisa ng ayin ning pangasot mikeka, pasalunga na ing kapayapan ang pong kaligtasan, ding sabla, king mabilog ayato. Pasik nangan mesa na king kasalpantayanan ng pong lugod, ing banal na kapulungan mo kasalukuyan maglakbeke tiking yato. Kambening talasuyo mo, i Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari, ampong diakono, at ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo, at ding sablang tao ay kwanang tinipon ning anak mo para keka. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo ing panalangin, niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo lang mga tipunan, ding sabla mong anak, nula pa man makasaw. Ding kapatad bing meyango na biye, at ding sablang keka, may matula ampon memon na ketiking yato. Malugod mo lasanang tanggapan, king kayaryan mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos kiligaya mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayo. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, kagum ning banalay Espiritu, sablang parangal lampong ligaya kaya ko, o Joseph pang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Maustamo king ipa karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Tata
Ikabus mo kami kay sablang marok o ipa. Malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Banting kasopa ning pakalulu mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan. At mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ampong pagsadyan mi. Ing panyatang ng mitmong ligaya ning tagapagligtas ming Yesu Kristo. Uling keka ing kayarian ating kayupayan ating ligayo manggaman kingalanangga. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Mula sana babalikdan ding kay kaming kasalanan, nanaing pansinan mo ing kasalpantayanan ng banal akapulungan mo, at pamayapan ng pangkisan metongan me, agpangking kaburyan mo, ikang mabibye ang pong mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ning ginuman tabe sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Idwang tangi ni ing wagan ning kapayapan king metong at metong. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yato, nawan na ring mayaws king apuna na ning kordero. Gino, eko karapat dapat pabalaos keka, dapat kinging kasmong amano, kumayap na ako. Ing katawan at daya ning ginutang sa Kristo, isadsad na katamusan ng gaking biye alangaga. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanmed ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Buhay kong sumpa, sa'yo lamang
Talakad tayo po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, karing kehang banal martir, papakit mo ke kami ing ligaya ning ke kong krus. Kapamilatanan niting sakripisyo, pasiknangan mo ing kapag nasanming tuking tapat kang Kristo, at magobra king iglesia mo, para king kaligtasan ding sabla, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pangatyan tayo po ing oratio enperata laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keko, ganiting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na, kambilan at ingatan mo laring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalam mo lang alanganggang kapainawan, detang mayangon ng biye. Pagkalam mo ke kami ing grasya mo, kaniting banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keko, king kekeng pamangailangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Berton, Pakaluluwan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Bayo po intawling bendisyon, bilang panahuli po, pasibayo, pasalamatan da kayungan po, kaya kami pong kaparokya, kaya tiking parokya na po nga pong Gustin, lalong-lalo na pasalamat ko po King Emil po, kaya katamo pong Paris Priest, dakal mo naman pong salamat. Ingino, mantabe kaya kayo. At keka At antimurin, bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayang totoo. Ingip pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umena kayo king kapayapan. Salamat King Diyos. Mayapayabak po kaya kayo man. Mayapayabat.